Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kaseng Kongres kabasyong hakal yang persya jong ka yeng dorbar tauan jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kalapan jing pensyai na ka Executive Committee halor ka ka daw ba ka Council kamshim lala aban penyeng ya ka Forest Gate hakapo jong ka Thany Block 2 kat bana kalyang jong ka Karbi Anglong Autonomous Council jong ka Jilna Assam kalabo la ka jong ka Kherdop kabalalong ka Jingwit bat ka jing penthot ya ki pat ba nong shong shnong ki basyong basa hakani ka Thany kabadang don haka jingya keren penbet put hapdeng ke Sarkar Meghalaya bat ke Sarkar Assam ki badang syua soy ka dolir ya sngoto jingmud lani ke Memorandum of Understanding dangshen UMDC jong ke seng Kongres na Mauhati Constituency uba Charles Marngar habawan ra ya gini ke jingkeli hapo ke dorbar liur jong ke Council kabalalong haka sngi palai ke henyotri ubnai naitung arajar arfuar ula dawaru ya ke Executive Committee ba kadai ban shim ya ke jingkit kli na kabenta ban ai jubab syakipat ba ki basyong basa hakaput ka Thany Block 2 Chief Executive Member uba Tito Starwell Khan haba jubab ya gani ka jingkeli ula pensyai ba ka jing bamla syu jong ka Council ban bu ya ka Forest Gate ha ka Thany Block 2 kadai namar bakala wanno ka jing ya penbait put ha pedeng ka Jilna Meghalaya bat ka Assam bat hadien ba ka Sarkar Jilna kala penmi de ka jing tho ba ki District Council kimla syu ban bu ya ki Kherdop tat hadu banda penbait ka kumwai pan Council bila om ba lakum ngin up support adu ba minda pendek ha ya kejaka di border area dan rai wat la katar ni layakren haka isi ba na kadang keteng inang le sang ya ka ground work lani ban pek ban ki punya la kalong visible na em bangin bu ya kini di Forest Gate tenre hapakun kata kepuar pak kawan no kenika huri hurang nakaba ilami ke jingko nak state government kumbala ya tren mana atau benta ke meningkong ke bengya tren mungkin ki beat office dan ki Forest Gate ba nakalian ke Sarkar kala ai ku hukum ini ke district council pengi ban kangut di Gate baru Dena tak daw hakum gani kapur nakaliang ketungi na sange sipur hadu ba minda dep ban pendek kumangalau jubab mana ba nakermen ba lada hadin bani ladap pendek lut nadong sedong baki APA baro tin yate ngakarai minum dan jinge ban bu ya kanu ka beat office ngamong ka Forest Gate mulai ka beat office lani ka patrolling office hati fi bicara bahab apa dah. Samansa, malay ngabu gani kecing keli. Ketahu tolong bah, hakalah station. Kalau itu ikijing kibakin nongrep kijongi, kibreu kijongi, kibusong basa, kiparadok, persnam kibusong nanti, kilamat jingnya kalah. Manum detail su ikijing nomang ngadakan kalah station. But have to go for ada dokumen, ban ada ai kublai gerpang i em in charge. Namar gejing kular ke sekian jong i, bah katayo ke banuan Hindu no ikigit ante. Kalau gejing leran, jangan orang nikmat nak ketika konsumsi. Ban nganut banong hangi babale ni kularkan, aku haus taying di bekentang, ikipai bak cukup konsumsi. Nakwa banyo jing syai hangi namar balai kini galah session nilai ikran tempat ni ko order government tu ko kawan hadin kita ko order government
batang shikol do ngamio ko phone call na I am in charge agaba mangahi dal de no phone I ba bunsin ni ong ban bu teng ni de kam up in like ipai ba man ta kili ban ngakwa akan ikupuhar ban nakali yang kaisi kan yarap ban jubab si ipai ba ya ke egi ba de ban pulang hagala station ban lekno akan lihat sini ban pen I ba ka council jongiru namar ba ka west Karbiang autonomous council ka Karbiang autonomous council ka bu okigir dari the disputed area among disputed kamu no man's land kamu alor kita jenung rem na kalian jong council jong ikulan kekolong ki eki basongsi ban kuha akan ikupor ba penpau ye kata ba kuha akan ikupor ba na kalian jong ki isi dan sim ki kli ban jubab ya ki para dok operasyon jong ki pemat jong ye ki bala kemen ha ikupor abu kiyo ya ke jingkulari assurance na kalian jong executive committee. Pensitom dan kipriu ketemu kita syong kipriu koda area. Din rekum mangala juba meneng omba aila itu isi ba ngimpe batang su ya dep ya pendek ki baro kakum ba nilai sedang mata de hakapor ko biang minsale ya kabadanta. Mr. Chairman sir, hoi kumula omene ba akala session nilai ikran ba hadin kata kawan ka order na kawan Jingsha nak liang council ka ade banyak lu ko balada ngana kalian jumang ko aman kan sai ni balada ka por ba kular kimla banne mentale le gong ni habano out ni haban pechwa ka poche dengan tangga wing yang kuat ban jubab syai si pai ba angin nun de man le unta nang ni nang wi pai ba kin sai ta kata kuat sama-sama. Mr. Shaman Haji Syah ke jubab ba long ba syai abang laom ba tang subiang ikam nadong hadong ibangi pendek ngin sale e ka badan tam na karai katai pala. Mr. Chairman sir, bani sebentarang berdiri bani dibeli. Maka kita exercise jongka Karbiang District Council. Yang putusan jongka council bat jongi ka United Afi jadi District Council. Hakadi sisa syai bah. Kadai na umlet riba kepada silang umat. Kapag isusi kalong tamad siya yang pindah, baliyo ang pagkitam. Kapag susi kalong baha, ginaw karbi, iya ka umlet, dipentela umlet. Bat iya ka jakni, yung ka umlet. Jakni adehan niya ha, jan, muasa. Ni sudu, ia terhindar wasya. Tanda kita dari dibayarkan penlong mau sam ia ke bombe. Dengan jemput aja mut dengan siam kalau bah jadi kopori belum ketemu cung pintu. Kumno tharai lah dekat District Council jumi. Kan exercise baik yo put usam. Jong ka United hasil jadi District Council nek hasil District Council. Baik na umlet riba. Sesilang umat. Kadang kapor ko mo niyo ay ban discuss do na banda ko ang siam nam kada gate office. Naso aji mo pala no kumno. Para lagi exercise ya ka jurisdiction din na umlet sesilang umat. Kamu ila bambu ya kan. Gate office jomye District Council. Kita yang terjing wanra ditip saga AFC committee. Ya juga puan nak buat bang siok kerja di dua tiga laga kalau dia enggak isi pada sendiri jadi nak jelas. Respon
membawa badan belum na mau kapan kuat kamtam berdiri nongelam na yang yate na soba na kalian di sile ni don ni kata jemut ba na do basdang ru ni ong ba na kalian kata sekonsel yang baik kalau put sam diri lima te na kata na kalian kata ni kumbang ala ong menne ba jika ege bangunnya kebasa mentah kadai hai ingin bu ingin saya keren kata dari kebasa mentah kalau kumnung ingin bu tangga tak tentang si biang kumbang ala ong ingin saya lihat kepada kita cuma sekentir dengan kuat berpau kat ni tentang arsin saya katakan tentang arsin saya katakan arsin nggak ada saya kuat menong kumni lomba kuat berpau bangam sungguh bangam sutunaksa nomor balai diangkai ke asuransi sebagai jengkular kaos tangga-tangga kuat berpau lagi payah juga konsensusnya bertitik bangam sutunat nomor tang mendik pay pengilang kalau phone ni mengada lebih dari non respons bangga penpau bangam sutunat tangga kai sana kalian itu Mr. Chairman kuat akan percaya member kalau don ke inspection nak kalian ke office dia kapal pilak samir tu kami ujung tiba saya kata nak kalian jangan lokal ini sih bon rakyat tak kemat. Mungkin dari keren hanya house, syukur nak tangkap jingit keren, sampai penuh ke jimbut dia, dan penuh ruang ke jingit keren, musnah kalau sampai ke basusi, dan dari ngalak manrak ke resolution, ini, bakum ke house, ini adalah assurance committee. Cuma kaya kebayar keren ni Pak Haus, kaya kebayar pular PC bila berkumpul dia. Kekumpulan mentang i siap dalam bakal dia disputed area. Compare balai pemnak dan penterikan kata tu berkumpul. Nomor ba UMDC benar-benar mungkin apa mau ti lak dan persuatu itu pakai lejam. Nyari dengan bakal dia disputed area. The disputed area kemudian condition action kalau applicable tanya ke hasil autonomous police council dapat terbi amlang this council part amlang kuno kejihan lada pada ke disputed area nak kena tepat yang siam dengan buram sampai kita kini ke council kena sana dengan semua nak bu yang ini kejeng tepat kuno lada ni assurance committee lepas kamu kena kau bagi keren ko iem kena sesok kamu syukur tang kejeng keren mereka kena sesok nama kapal keren hamne kamdai bani kuat buram ban pau media mereka bak kejeng keren jumi kanuan kejeng toy pada kalau dah kamera kejeng toy pada nakrai kejeng keren mereka sedai kepuar kapal nyawan ni kan sedai dengan syukur kejeng kali yang ada lain nya perkat tentang assurance committee keno ke bani ya keren ya pula ni nak menentukan sultan kita macam sa lembaga jumpi bahawa tentu isi memperkat dengan kepentak OMDC 6 million kalau ke baru ni kuat kata bahkan dan ke assurance committee yang dua insa examine nak kalian ke isi lada kalau banle lada ke ID rules ke jongi ke sya ban sna lani ban form yang ke assurance committee ngatarai in but the consultation but he chairman ila banle ini dan lada jabang ila pan kemudian hapamen jadi ID rules